Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apaset te serye tayo itaalawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumata nga kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga rod tinabati. Ado man ti paggastuan ni di opisina. Dakkel mo't ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mo't ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siyak ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangagaw ti saritaan yu iti asawam idikalman. Ne, anya man ang tinangag yun nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti itid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasanuak pa'y ngayon nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga itid mo. Ay, di kalamaasyan ija asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo ida saksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batam ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay a lalaki. Saan ko pa'y asinong batan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kankwana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kunti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababa iti agaram. Kat, anya ko mati dakas na? Uy, sumungad manin ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta diti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyamanak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka diti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo tintad na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na iti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak amang yan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae paggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay,
Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon met nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasi met ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag, taimay kapimasyar dito'y balay. Ada ngamin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat dahi bakit. Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka anak akubo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen ang mamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay, iti buksit ko Ay, nakababaintin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngem ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mang-opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amaw, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon, alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino ladita? Ni Dave man wano saan. Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day nga utak no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, adaya met mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mo, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang met, dayjay man ang ti ibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Ay, di kay maawatan, nanang. Apay ko ma sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro mat mabigbig, ta nakawig ka nakasanglasa. Kitaak man nupod no timbaga ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman nak. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukasta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di?
isudamat daytan. Ay, panawan ka pa'y Inaksabatan ida. Ha? Ni Dave? Kat adadwa a babae akatwana. Nagtugaw tana. Saan ka agpadlaw? Sana ba tamangag ko dito'y tisaritaan da. Bakag, ada ka mat dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka nubiit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de itinapanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umunaak nga ruda ni balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Saus, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga ammo ket kamarmarites ma. Lalabas ka mat? Saan nga mo tao alaw-lawatam? Sigamat gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyak ti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyak ti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Siyak ti mo na nakakita kan kwa na. Iso asyak ti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas laagpalpali iw. Asino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit gak, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga na isarong laeng dito'y kantin Kumusta tinapanam? Apay akasla nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso anasaer ti riknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tamin nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasan ang madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kat adan pangisukso-katan ti asawam ken ka. Ading ko, napintas ni Elay nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan, amo ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan nak itigayim mo. Damukla nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kankwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amo kon manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damod gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dya babae. Inakontakt no saan makadlaw. Ayan mo ngay. Nagbayag ka mat. Umayan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo.
ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.